Kad se stvori problem novi, super tetu ti pozovi. Ona stvara, gradi, tješi, ona svaki problem riješi. Halo, super. Halo, Halo. Kućica za kukce. super. Super. Pozdrav svima, prehladio sam se. Pijem čaj i dosađujem se. Nedostaju mi moji prijatelji. Prijatelji, danas sam vam donijela knjigu o kukci. Knjiga o kukcima, pa to je moja omiljena knjiga. U njoj ćete naći priče o bubamarama, skakavcima, mravima. Znate li da su mnogi kukci jako korisni i pomažu biljkama kod oplodnje i stvaranja bogatih plodova, a neki žive u tlu i rahle ga kopajući tunele? Kako bube prežive po zimi? Odlično pitanje. I ja se brinem za moje prijatelje žabca, puža, glistu, brave. Pa gdje će oni preko zime? Kako ćemo pomoći bubama? Ljudi, našla sam super telefon. To je pored super tete. Halo, super teta, dođi nam pomoći. Trebamo pomoć kako da spasimo bube. Super teta! Bok! Da čujem, kakav problem Bube su u imate? nevolji! Brzo će doći zima pa se bube ne možu gdje sakriti. Trebamo napraviti jako veliku kuću da svi kukci stanu. Dobra ideja. Idemo. Super teta je iz svoje torbe izvadila puno prirodnog materijala, jer kad gradite kuću potrebno je imati dobar materijal. Majstori graditelji, a sada pažljivo, čuvajte prste jer se mora puno rezati, bušiti, šivati, lijepiti i još svašta. Još malo i zidovi su gotovi. Sad treba napraviti sobe, puno soba, kako bi se što više buba moglo sakriti od hladnoće. Mora im biti toplo da se ne bi prehladile. Sobe u kućici treba ispuniti materijalima koji odgovaraju kukcima. Slabom, grančicama, kamenčićima, češerima, korom od drveta. Odlično ste obavili ovaj posao. Vaši vrtni prijatelji će biti zadovoljni. Mislim da za bube neće biti zime. Prekrasne su kućice. Sigurna sam da će se već danas useliti životinje i uživati u svom novom toplom domu. Daj pet. Super, daj pet. Super. Bube, bubice, kućice vas čekaju. Gdje ste? Buba Maro, muho, mušice, stonogo, bravi, dođite u svoj novi dom. Ozdravio sam, pa idem iznenaditi prijatelja mrava. Gle,
Gledajte nas na Juhuhu YouTube kanalu i Juhuhu aplikaciji. Vidimo se i budite dobri.